Lagi joget dulu. Joget dulu. Joget dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Dan jangan lupa hidupkan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini guys, kami akan berburu durian yang kabarnya murah, tapi manis-manis di daerah Tanjung Enim guys. Dari kota Palembang ini sekitar 6 jam. Sekarang ini kami berangkat sekitar jam setengah satu malam, sampai sana pagi insya Allah. Doai kami sampai tujuan guys, semoga nggak ada apa-apa. Sekarang kita lagi menunggu kawan-kawan kita yang lagi siap-siap. Oke guys, ikuti kami terus. Halo guys, sebelum lanjut ke video ini malah klik subscribe dan hidupkan loncengnya, lalu klik like karena itu semua gratis. Club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Beranjang ada sekitar 20 unit lebih, jadi kita bisa sambil istirahat, bisa meluruskan pinggang. Modut aduh gitu Jakarta dulu. nyari durian nih lah. Cari durian. Ngapain? Oi. Last night you were in my room, and now my bed sheets smell like you. Every discovering something. Udah nyampe di Muara ini. Sekarang menuju Bedekung, Tanjung Enim. Kami lagi di pasar, udah selesai sarapan. Istirahat sebentar guys. Wah. Indonesia orang tanda-tanda kehidupan. Terus. Talking in my sleep at night, making myself crazy, out of my mind. Guys, kami sudah sampai di lokasi air terjun dan berjalan selama 100 kilo. Mantap. Ikuti kami terus guys sampai di air terjun. He makes me feel like nobody else but my love. He doesn't love me, so I tell myself, one, don't pick up the phone. You know he's only calling 'cause he's drunk and alone. Two, don't let him in. You have to kick him out again. Kita menuju air terjun harus menaiki anak tangga sampai
Halo guys, akhirnya sampai dan kita turun dulu. Ikuti kami terus guys. I got no rules, I count them. I got no rules, I count them. I gotta tell them to shout. I got no rules, I count them. Saya terakhir kesini kemarin sekitar tahun 2014. Sekarang sudah sangat bagus. Di sana sudah ada jalan. Jangan lupa tonton kami. Pantangin terus di Emen Rahladi channelnya guys. Oke. Oke guys. I keep pushing forward, but he keeps pulling me backward. Nowhere to turn, nowhere to turn. But my love, he doesn't love me, so I tell myself. Dulu jalan ini guys masih tanah. Waktu saya terakhir kesini dan sekarang sudah coran guys, jadi nggak licin lagi. Siap-siap nak berenang guys. Wah, duren lagi coy. Ya Allah, maknya nyawa. Ya Allah. Kan duren di Bedegung. Gila. Kuning, harga yang murah. Ini kisahku. Mana kisahmu? I got no rules, I count them. Havana, oh na na. Half of my heart is in Havana, oh na na. He took me back to East Atlanta, na na na. All of my heart is in Havana. There's something about Atlanta, Havana. He didn't walk up with that how you do it. He said there's a lot of girls I can do it. Do it forever in a minute. And Papa says he got mellow in him. He got me feeling like ooh. I knew it when I met him. I loved him when I left him. Got me feeling like ooh. And then I had to tell him I had to go. Na na na. Badanku dinginan, ya Allah. Ku sudah dandan rapi semprot. Kita sudah selesai mandi. Selamat tinggal air Bedegung. Semoga kami sampai di tujuan di Palembang membawa duren. Guys, lagi berdebat guys. My heart is in a flutter. Got me feeling like ooh. My heart is in a flutter. My heart is in a flutter. Beli duren dengan ibu ini ya, di lokasi Bedegung. Siapa nama kita bu? Ibu Indah, Ibu Endang ini bu. Samsia, Ibu ini Jual Loren. durennya lah. Penting uang. Ah ini mama Oh, masuk OTP kalau masih siaran apa? Masih ada orang. Siaran apa itu masuk di YouTube. Bawa duren lagi.
tenang. Oke guys, sampai di sini. Saksikan terus channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.